Dame i gospodo, poštovani gosti i dragi gledaoci, dobrodošli na prvu panel diskusiju Promijenimo priču zajedno koju organizira Srpska TV Zagreb. Ovu, a i sve buduće emisije možete pratiti na YouTube kanalu Srpska TV Zagreb. Učesnici večerašnje panel diskusije su gospodin Ilija Ćalina koji nam se javlja iz Londona, osnivač Srpske TV Zagreb. Dobroveče. Dobroveče. Gospodin Hrvoje Ferković, član zagrebačke redakcije Srpske TV Zagreb. Dobro večer. Dobro večer. I gospodin Zvijezdan Kunić koji nam se javlja iz Moskve, član dopisništva Srpske TV Zagreb. Dobro večer, privijet. Dobro večer, zdravstvujte. Prva tema koju ćemo istražiti ima izuzetan značaj za Republiku Srbiju, a to su parlamentarni i pokrajinski izbori raspisani za 17. decembar 2023. godine. Naša namjera je dublje razumjeti politički pejzaž predstojećih izbora, sagledati ključne izazove sa kojima se suočava Republika Srbija i razgovarati o tome kako politički proces može oblikovati budućnost zemlje. Tokom ove diskusije razmotrit ćemo nekoliko ključnih aspekata. Pre svega politički kontekst. Kako biste opisali trenutni politički pejzaž u Republici Srbiji? Koje su ključne stranke i politički akteri i koje su njihove osnovne platforme? Gospodine Ćalina, možemo početi od vas. Pa možemo da počnemo ovako, prvo nešto lično da kažem, ono iz svog ugla. Posljednje 2 godine sam odlučio da se vraćam u Srbiju i Hrvatsku i provodim dosta vremena i u Zagrebu gdje smo pokrenuli projekat Srpska TV Zagreb, pa i često sam i u Novom Sadu i prošle godine, to jest ove nije još prošlo, sve nas je šokirao događaj masakra u školi 3. maja u Beogradu i poslije toga sam odlučio da podržim opoziciju i stranku Sloboda i Pravda. Ja sam mislio da stvarno je da van pameti koje je nasilje u Srbiji. I tako sam ih podržavao u protestima protiv nasilja sve do skoro. Iskreno, skoro sam se vratio u London i bio sam u jednom skupu gdje su bili ljudi koji mnogo znaju što se trenutno dešava u Srbiji. Nažalost, dosta se toga kuva uvijek u Londonu. I saznao sam tužnu vest da baš ta koalicija Srbija protiv nasilja baš se zalaže za nasilje i smjenu vlasti, znači bez ustručavanja, krvoprolića i sve, tako da su izgubili moju podršku. Znači ta prozapadna opozicija oko koalicije Srbija bez nasilja isključivo želi vlast. Ja mislim da nama nije potreban novi 5. oktobar, da je potrebno dobiti vlast na izborima. Možemo mi reći šta god hoćemo o našim ovim državama, ali gledajući iz ugla nekoga ko živi 12 godina u Londonu, pa ja ne znam zašto je toliko kod nas loša demokratija i nije. Jer ovdje imaš samo 2 partije, znači mali nikad ne može postati ništa. Kod nas eto u Srbiji šta god govorili o predsjedniku Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci, omogućilo se da se smanji prag sa 5 na 3%. Znači ušle su mnogo male partije, nažalost to baš i nije dobro, ušli su nacionalisti, ne znam koja je njima ideja, ja mislim da Srbija pripada Evropskoj uniji i iskreno ne znam koga bi sad podržao u Srbiji. Podržao bi predsjednika, jer ga podržavam generalno kao čovjeka koji radi puno. Što se tiče, mnogo stvari se promenilo u Srbiji, izgradili su autoputevi, mnoge su firme došle i sve sam to podržavao stvarno do 3. maja, kada sam vidio šta se dešava, da je veliko nasilje u gradu, u Novom Sadu, koji je bio jako miran grad. Ali se pitam da li je on kriv to za takve stvari, smo mi krivi što počinjemo da izgledamo na Ameriku, nemam pojma šta se dešava. Tako da ne znam šta da vam kažem. Tiče odnosa Srbije, trenutnog režima u Beogradu sa ostalim zemljama, sa svima imaju ok odnos, osim Hrvatske naravno. To je naša tragedija naših.
Ali mislim da to više suludo, 30 godina je prošlo, eto naša redakcija, pa evo vas nekoliko, ja smo i Hrvoje malo stariji, bukvalno bili bebe. Ja sam najstariji. Neka, izgledaš najmlađi. Poslije Zvezdana. Da. I tako da na nama je da mijenjamo naš region. Ja sam presrećen, vratio se pre 6 mjeseci, prvi put u životu da živim u Zagreb. Presrećan sam kako mladi razmišljaju. Volio bi da mladi razmišljaju slično u Srbiji kao što razmišljaju mladi u Zagrebu, koji ne daju znači manipulaciji ni katoličke crkve, ni političkih partija, misle svojom glavom. Ono što treba mijenjati u Srbiji, da li to u okviru postojećeg režima, sve je moguće, treba tu da se radi. Ne znam šta žele moje kolege da kažu na tu temu ili tako je to. Ja bih rekao da iskreno i u Hrvatskoj je slična situacija. Mladi ne izlaze na izbore, se tamo misle da je bilo kakva promjena nemoguća i da uglavnom su apolitični. I uglavnom se ponavlja uvijek ista situacija da izlaze i stara populacija, a mladi uglavnom razmišljaju o tome da isele iz Hrvatske. Da tu završe fakultete i da odu van. I to je tragična cijela situacija u Hrvatskoj. Pa jeste. Kako ja vidim situaciju u krugu svojih prijatelja s kojima se družim i s kojima se redovito čujem telefonskim ili vidim na nekim kavama. Uglavnom situacija je takva da svi manje više razmišljaju o odlasku van iz Hrvatske. Ako nisu u nekoj političkoj stranci. Jeste to, ali ono što ide na ruku našim tim državama u borbi protiv iseljenja, što je stvarno katastrofa bilo gdje. U Engleskoj je jako loša politička i ekonomska situacija i u Njemačkoj. Tako ja ne znam kuda idu, znači meni to neka pokondirenost, može se naći posla. I ja isto nisam otišao iz Srbije iz ekonomskog razloga, kad sam otišao, tako mi došlo da živim u Londonu. Imao sam posao, imao sam sve. Tako da mnogi možda ne vole sustav, možda ne vole sistem, a zato trebamo da pričamo o svemu i želio bi da naš medij uspije. Ja mislim, sorry što te prekidam, ali meni se čini da mladi u Hrvatskoj su totalno nezainteresirani za politiku ili su ili su totalno ekstremno u politici. Prema tome da ne postoji neka sredina, nekakva normalni krug ljudi, studenata koji su zainteresirani za izbor. Krivi su i oni. I zato rijetko izlaze, mala izlaznost te populacije, uglavnom izlaze sigurni glasači vladajuće stranke i opet ekstremne desne stranke koje su počeli bujati u Hrvatskoj. Nažalost, ne znam šta nam to treba nakon toliko godina, mislim, Ma to je sve etno biznis, ja ne vjerujem da neki nacionalizam više može da uradi ono što nam je uradio 90-ih. To ne može sigurno, ali u svakom slučaju sama činjenica da postoji mene užasava. Mislim, nakon toliko godina da se vraća na dio... Ajde, Zvijezda, da vidim usnice polako. Da. Ja bih također nešto onako malo naravno dodao na tu temu. Ja mislim generalno da smo negdje mi na Balkanu, ja sad ne govorim samo za Hrvatsku, testo Hrvatsku i Srbiju, nego tu govorim, uključujem Bosnu i Hercegovinu i generalno Zapadni Balkan, da smo mi negdje malo zakazali i kao društvo generalno. Kad već govorimo također i o mladima, ja mislim da su mladi dosta onako pasivni, to jest kod nas. Prepušteni sami sebe. Pa prepušteni su sami sebi, onda također nema tog nekog, da kažem, neke vrste aktivizma u smislu pozitivnog aktivizma. To jest, evo, govorili ste o glasanju, jel tako, to jest izlasku na izbore, jednostavno su pasivni, to jest čekaju, nekako, to je neka moja slika, čekaju da nešto padne s neba, ne znam, tako da, i generalno što se tiče ove situacije, hoću da se nadovežem vezano u Srbiji, što se tiče, da, tog nasilja je previše, već i mnogo. Naravno, tu je sigurno kriv negdje i sistem, ali opet ne možemo nikad ni da optužujemo nekog čovjeka kao čovjeka pojedinca. Ja mislim da
da je tu zakazao i sistem i generalno cjelokupno društvo i da tu treba da se nađe jedna vrlo dobra strategija da se to riješi, jer bez strategije tu nema ništa, ako nema nekog reda, zakona i discipline, razumijete o čemu govorim? Krenuli su škole i mislim da je stvarno ova dobra ministarka, psihijatar je generalno po profesiji, sadašnja Slavica Đukić-Dejanović, čini mi se. Tako da su krenule se neke stvari da se rade, ali generalno to kad se desila ta tragedija, mediji u regionu stvarno se punili korektno, jer su znali da se to može dogoditi bilo gdje. Mi smo isto jezičko područje, mogu pričati što god hoće, kako god zvali jezike naše. I to se isto moglo desiti u Hrvatskoj i taj efekat posle što se nažalost desio u Srbiji. Tako da, šta ja znam, znači kućni odgoj je katastrofa, agresija na internetu, sad to prepisati realitima, meni je glupo bilo kakve zabrane bilo čega, nego kućni odgoj, nema da gledaš to, znači da reci detetu ne može da gleda neke stvari. Da, hoćeš da kažeš da su deca, što se tiče vaspitanja, djeca prepuštena sami sebi. Roditelji puno rade, moraju da rade, ovo je kapitalizam surov, naši ljudi su dobri i pošteni, puno rade, opterećeni su svim i svačim. Ali se mora svakako naći vremena i za djecu, i za odgoj. Mora se, ko ima djecu, tako. Ja gledam baš pre neki dan koliko su čudni roditelji. Ja se šokirao, evo sad baš moram reći taj primjer, koliko su ljudi imaju dete, ali ne znam zašto ga imaju. Bio sam u Tube, u vlaku, u vozu podzemnom, i ladno, bračni par, mlad. Toliko žele svoje vreme da su dete ostavili kolica na sredini, zakočili su oni, ali koji to mozak treba da bude? Znači na sljedećoj stanici, slučajno se desi nešto s kolicima, dete ode. Znači, ja sam više brinuo, mislim, gledam dete na svakoj stanici, znači, išli su 10 stopova, 10 stanica, to je glupo krivite Vučića, krivite ovoga za agresiju u društvu. Politika je odgovorna, ali nažalost sam i ja poverovao ovima, ali kad sam čuo šta sad spremaju, ja kao mali što sam saznao, mogu misliti šta će se sve dešavati do 17. decembra i tako da mi to je baš onako žalosno. Mislim da Hrvatska mora da pomogne i Srbiji i Mislim da nam ovaj cijeli izmišljeni sad skandal sa veleposlanstvima uopće nije trebao ni jednoj ni drugoj strani. To je totalno opet rušenje nekakvih dobrih odnosa. Mislim, moja najveća želja je bila da sve zemlje bivše Jugoslavije uđu u Europsku uniju i što je najbolje onda, koliko god ni ta unija nije idealno rješenje, ako nisu drugog postavlja nekakva pravila. Nema granica, znači prelijepo. Ali onda su i odnosi između država su onda određeni pravilima unije. I onda tu nema sad, mislim, kod nas se pojavljuje ekstremni nacionalizam, opet unija tu reagira. Znači, ne moramo sami reagirati, nego odmah neko izvana reagira. Što je puno lakše i onda se puno ozbiljnije shvati nego da kad tu neko naš nešto kaže. Tu kod nas većina ljudi ne voli političare. Ja bih, ako može nešto malo još dodao, vezano za našu temu, dakle što se tiče te politike naše, ja bih nekako nazvao, nekako ja je vidim i nazvao bih je tako da je to stvar politika neopredeljenosti, da, to jest ne samo, opet sad govorim za države koje nisu u Evropskoj uniji, ovo malo prije što ste spomenuli, nekako su neopredeljene politike jednostavno. Ja mislim da se treba naći neko rješenje, to jest i da se napokon naša politika, naša struktura vlasti proba nekako opredijeliti. Problem je u tome što mi nekako čekamo kao i pojedinci, kao društvo, da sve nekako ili da drugi rješavaju za nas, najčešće da drugi rješavaju. Ne, problem su penzioneri. Znači, ja mislim da mi trebamo da svi krenemo od sebe. Ima rješenje i za Kosovo i za more stvari, ali problem su penzioneri, kao evo na primjer Škotska nije se odvojila samo zbog penzionera jer se boje, znači mladi Škoti, svi hoće da se odvoje, znači 90%, ali penzioneri racionalno razmišljaju. Tako isto i u Srbiji. Ne može i Vučić neke stvari da gura.
kad imaš penzionere koji misle loše misle svoje djeci, unucima i generalno to je rak rana. Znači, ti ljudi koji ne žele, koji maštaju o nečemu, koji nisu racionalni, u kojem pogledu i treba ići njihova zemlja, ja stvarno nadam da će ova vlast ostati na poziciji u Srbiji, ali i tako bi zatvorili ovu temu, ali znači moraju biti pod lupom, nema znači izbora svake godine i to su gluposti, treba stabilnu vladu, da jedan ministar 4 godine odgovara za svoje postupke kao i drugim državama, treba stabilna vlada i da se vrši apsolutni pritisak da Srbija, Crna Gora, Makedonija i Albanija uđe što pre u Evropsku uniju. Ja mislim da je to najbolje rješenje. Pa jedino rješenje i politika i na Kosovu, kad ne bude granica između Srbije, centralne Srbije i Kosova, neće biti taj problem, neće biti ta tenzija i zamisli da je Srbija, Hrvatska može preći granicu bez normalno u Bosnu. To bi bilo idealno. Ljudi svole jedne druge, džabe, evo ja sam toliko iznenađen koliko je turista, koliko je ljudi, koliko je sezonskih radnika iz Srbije u Hrvatskoj. Ja sam stvarno pozitivno iznenađen situacijom i ovo kad te tako nekad napadaju i naš projekat, to ne treba shvatiti ozbiljno. Ljudi su isfrustirani, onda tako na kompjuteru nešto lupetaju i tako malo barem smire svoje frustracije. To su slučajevi, ne treba to ozbiljno posmatrati. Pošto ste već pomenuli apstinenciju mladih na izborima, odnosno njihovu slabu uključenost u glasanje, ali i utjecaj interneta, kako gledate na to što su političari, predstavnici vlasti i opozicije otvorili TikTok naloge kako bi se približili mladima i upravo ih svojim sadržajem pozvali da glasaju? Koji su glavni izazovi i pitanja koje se postavljaju pred birače uoči ovih izbora? Kako će se odluke donete na izborima odraziti na budućnost zemlje? Imamo 5 minuta. Početite, nema puno pitanja odjedanput. Šalimo se malo. Pa nemaš šta ključno. Dođeš, izađeš 17. i glasaš bez ikakve filozofije, nema tu puno filozofije. Pa mislim da treba uglavnom u svakom slučaju motivirati što više mladih ljudi da izađe na izbore. Pa ne da leže, pošto je to nedelja, ona bleje do 5 ujutru i onda kao glasaće. U nas se u Hrvatskoj dešava da najčešće umirovljenici rješavaju izbore. A oni 7 ujutru dođu, 8. Oni dođu prvi ujutro, naravno, a mladi često nisu ili u Zagrebu, napravi se običan često termin izbora u nekom terminu kad su ljudi na skijanjima i tako uglavnom da se izbjegnu. A vikendom, ja na primjer u Engleskoj je glasanje radnim danom kao u Americi. Totalno podržavam. Prvo ja baš to podržavam. Znači bude ozbiljno, shvatiš ozbiljno da moraš da izađeš i glasaš. Da, pa to je najpametnija stvar. Što se tiče društvenih mreža, mislim da SNS stvarno, znači ovo što su sad napravili iz arene, ovo znači pozavidio bi Trump i američka administracija, nenormalno dobru montažu rade što se tiče njih. Što se tiče Srbije protiv nasilja, isto sviđa mi se njihov logo, stvarno su okej uradili to. Logo su napravili kao faca, to kao digitalni, kako se bavi digitalnim marketingom. Ova Milica Promilica, kako je ja zovem, ovi nacionalisti, Boško Obradović, oni tu imaju neko nacionalno okupanje i okupilo se njih dvoje, tako da je totalni promašaj. Iznenadio me Aleksandar Šešelj, da sad o svima govorim, on kao pojava, Šešeljev sin, kako god, šta god misli o tome, govorim isključivo o listi. Mali jako zna dobro da priča, nije baš mali, ima 20 i neku godinu, sad da ne uredim nekog u redakciji tu. Jako zna da balansira dobro, za razliku od oca koji je znači zaslepljen tim nacionalizmom i ludilom. Jako dobro zna da balansira. Čak mislim da će ući, pošto već na 2 izbora nisu bili u skupštini, mislim da će ući, da će proći 3%. Srpska radikalna stranka. Ovima, mislim, bolje da oni prođu nego ovi su još luđi, znači Milica Promilica, kako ja zovem, pošto tako je to. Uočena je na autoputu kako je pijena i tako, baš onako veoma zanimljivo. Vozila je pritom, ima 2 male djece, mislim, to baš sačuva.
a neću da pričam o tome, to je njen... Ne znam Kod da mi nemamo... kako se ona bori protiv nasilja i svega i sama pokazuje. Mi nemamo situacije sa političarima i sa... Da, bila je u 9. mjesecu trudnoća i tukla se. Meni bilo žao nje, gledajte, rekao, bože, rekao, jadan ti muž i majka. Tukla se u skupštini u 9. mjesecu trudnoće. Tako da, to bi to, da ne duljimo dalje. Zvijezdana koja ima nešto da kaže. Onda samo možemo pozvati građane Republike Srbije da 17. decembra izađu. Da, i da glasaju i u Hrvatskoj, ovih malo što ima, koji su dvojni, što ne, da glasuju gdje god i širom dijaspore. Jako je dobro da se dijaspora uključi, jer u dijaspori živi 4 miliona ljudi, jako malo ljudi ima i dvojno državljanstvo. Zašto ne znam da li ima u Moskvi glasanje, u Zagrebu ima, baš smo mi radili. Sigurno. Pa mi smo napravili jedan lep spot i mislim da se baš onako malo ljudi probudili. Ja se nadam da će se svi građani Hrvatske, Srpske, koji imaju srpsko državljanstvo, pravo na izborima i zaći na te izbore, ili stvarno bitno da se, kažem, krene u nekakvom normalnom smjeru koji će odgovarati svim zapravo republikama bivše, to je državama bivše Jugoslavije. Mislim, to je, što sam rekao već i na početku, Europska unija i naravno mirni odnosi. Na tome mi svi zapravo investiramo, svi koji smo normalni, ja mislim. Ja bih dodao samo kratko da mi to trebamo generalno svi u svim svojim zemljama, pa i u balkanskim zemljama, to je zemljama na Zapadnom Balkanu, u ovom slučaju izbori su u Srbiji, da nekako to shvatimo kao jednu društvenu odgovornost, pogotovo mladi tu treba da shvataju kao društvenu odgovornost i nije važno, ja mislim, da li je to nedjelja, da li je to ponedjeljak, jer mi ako shvatimo da je to društvena odgovornost, mi ćemo naći vrijeme i otići do biračkog mjesta i glasati. Također, što se tiče glasanja u inostranstvu, i to nije nikad bio problem, čak i ako ambasade naše ne organizuju glasanje u ambasadama, uvijek postoji neki drugi način glasanje putem pošte i tako da je bitna je samo dobra volja, jednostavno ta društvena odgovornost koju bismo trebali svi imati. I samo da se nadoveže što se tiče Europske unije, mi smo svakako geografski blizu Europe i ja smatram da ćemo svakako, samo je pitanje vremena, biti dio to jest te porodice. Hvala vam na dosadašnjem učešću. Sada ćemo razgovarati o temi koja je od suštinskog značaja za regionalnu stabilnost i međususjedske odnose između Srbije i Hrvatske. Naša namera nije samo analizirati trenutno stanje, već i postaviti pitanje kako možemo aktivno doprinijeti pozitivnim promjenama u budućnosti. Kroz ovu diskusiju želimo stvoriti prostor za dijalog, razumijevanje, a najvažnije, za izgradnju mostova između naših zajednica. Trenutno stanje međususjedskih odnosa između Srbije i Hrvatske je složeno, sa izazovima koji proilaze iz istorijskih događaja, političkih tenzija i kulturnih razlika. Međutim, umjesto da ostanemo zarobljeni u prošlosti, želimo se fokusirati na sadašnjost i budućnost. Ovaj deo panela istražit će pitanja kao što su trenutno stanje. Kako ocenjujete trenutne međususjedske odnose između Srbije i Hrvatske? Koje su prepreke i izazovi sa kojima se suočavamo danas? I kako možemo poboljšati dijalog između naših zajednica? Gospodine Hrvoje, možemo krenuti od vas. Pa evo ovako, ja mislim da se trenutna situacija politička između Hrvatske i Srbije je u principu totalno neprihvatljiva, ali ja mislim da je to sve malo potencirano i vašim izborima i našim izborima koji se očekuju početkom sljedeće godine, pa da svi tu skupljaju neke jeftine političke poene, a da zapravo u suštini možda na kraju, kad se konačno i kod vas, a i kod nas konstituira nova vlast, da će se u principu totalno biti druga priča. Jer ovo sada, ja mislim da je sada ovo malo stvarno predizborno nabrijavanje, kako bi mi rekli u Hrvatskoj, i sa srpske strane i sa hrvatske strane, da se izazovu kao nekakvi umjetni zapravo sukobi koji su nepotrebni, da bi se skupili politički poeni. Jer zna se kod nas izlazi na izbore, zna se u Srbiji izlazi na izbore i onda su takvi radikalni nekakvi potezi sa ovim veleposlanstvima i takvim stvarima, a da ne kažemo ona naša situacija sa
sa Jasenovcem i takve gluposti. To je uvijek pred nekakve lokalne izbore, pred nekakve... A ljudi više, to je samo stari ljudi, znači stari ljudi koji gledaju samo TV, oni upijaju tu vodu, mislim. Ne možeš ti danas YouTube uradio svoje, naša priča koja će tek Da, ali kažem, kod nas je problem ne izlazak mladih. Manje ljudi gledaju YouTube, na primjer, u Hrvatskoj, to sam primijetio u nekim analizama YouTube kanala. U Srbiji... Ja sam stara generacija koja gleda. Ja nisam na TikToku, evo ga, to ne znam. U TikTok će još malo zabraniti, što će biti na TikToku, još malo Evropska unija zabranjuje TikTok, u Engleskoj se već to sprema. Tako da držimo mi YouTube. Da. Lijepo se ovo sve rekao. Evo i mi sami smo krenuli u priču Srpska TV Zagreb, ne da tu nešto srbujemo, da radimo neki haos, da neko stoji iza nas, nego baš da otvaramo neke teme znači, koje ne otvaraju nacionalne televizije. Hrvatska radio televizija, za razliku od radio televizije Vojvodine, nema manjinske redakcije, imaju neke emisice, što solidno rade, ali na primjer na radio televiziji Vojvodina postoji dnevnik na hrvatskom i to je lijepo. I ne tražimo ništa od HRT, volili bi s njima saradnju. Ne tražimo nikako... Dobro, ja sam iskreno vidio neke emisije na hrvatske televizije koje se bave manjinama. Imaju 3 emisije, ali ne pripreme manjinske redakcije. Mislim da Hrvatski radio to bolje pokriva nego televizija, jer državna televizija, nažalost, je još uvijek pod utjecajem vladajuće stranke i onda se uglavnom emitira program koji odgovara... Ma dobar je program, mi često te državne televizije napadamo, ja ih ne volim napadati, ni RTS, ne radi televizije Vojvodine, ni HRT, ni bosanski ovaj jedan servis koji se bori, ali stvarno su okej. Pa ima tu još i redakcija, pa nije samo informativna redakcija smisao svega. Znači, ja bi jako volio da mi imamo saradnju sa svim tim nacionalnim televizijama, nacionalnim servisima. Kako da popravimo odnose? Pa normalnim malim pričama, male ljude ćemo zvati ovo, promijenimo priču zajedno, zvaćemo male ljude. Ja mislim da mali ljudi zapravo nemaju uopće problem. Ja nikad u životu u Beogradu nisam imao svojim dolazima ni jedan problem, ni jednu situaciju. Ja sam prihvaćen ko dobar gost, dobro došao, došli ste iz Zagreba, super, drago nam je, uglavnom nisam imao u životu nekakvu neugodnost u Srbiji, evo, moram reći. A izlazio sam i po centru, i po klubovima, i po svemu. Pa nema ni u Hrvatskoj, pa more, pa sve je puno ljudi. Da li se nađe neka budala? Pa svakdje ima budala, može budala biti... Ja sam očito imao sreće po Srbiji da nisam naišao na budale. Pa ne, budale možeš svakdje naći, ali generalno govoriti da je neko katastrofa, odnosi nije, zato što voli mlade u tom smislu što su otvoreni, što koliraju, znači ljudi... Najbolji pokazatelj mladih u Hrvatskoj je dolasci na koncerte Aleksandru Prijović. Pa evo, jeste, to je istina, ne može neko tako predstaviti nakon... Vidi se da mladi uopće nemaju problema sa nekakvim time, da li nešto srpska muzika, da li nešto hrvatska muzika, da li nešto bosanska muzika. Mladi ljudi vidim da posjećaju redovito te koncerte, što mi je jako drago. A i vidim da su naši privijači jako dobro prihvaćeni u Srbiji svake godine kad ja gledam... Ajmo Zvijezdane, Moskva! Da, ja bih se kratko nadovezao na tu priču na naše dobrosusjedske odnose, u ovom slučaju Hrvatske i Srbije, i ne samo opet nekako šire to sve gledam. Ja bi se smatram da je društvo u stvari glavni pokretač svega. Znači, pokretač i međuljudskih odnosa, sve ovo što se servira naravno na televiziji, pogotovo kada je to neki taj period kada se bliže izbori, jel tako, to je sve jedno onako međusobno prepucavanje i tako je, prepucavanje i sve se tu radi zbog poena tih političkih, jel tako, ali generalno
To su jeftini politički poeni na kraju, a zapravo ponekad jako naruše odnose između dviju država. To se samo pale stari, ne pale se više mladi ljudi. Znači njihov target se smanjio, ti koji misle. Znači pale se ljudi 60 plus. Ljudi se više ne pale ni s 50, ni 40. Tako je. Svi ljudi zajedno i rade i sarađuju i poslovno i na bilo koji drugi način, tako da niko ne može onako realno gledajući da zabrani takve stvari ljudima, tako da ja mislim da smo mi ti koji treba da pokrenemo, to jest mi smo pokretači da promijenimo tu stvar i kako slogan naš zvuči, da promijenimo tu priču, to jest ti mali ljudi, to jest građani. Ideja ove televizije je zapravo upravo usmjerena. Jeste, mi se borimo da nešto izgradimo, na našoj televiziji će biti mjesto narodnoj muzici i mnogi me napadaju. Zašto nešto što spaja naše narode, zašto je nešto loše? To ne znači da neće biti neka druga muzika, ali zašto ti neki tekstovi pogađaju ljude i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i Makedoniji, i u Sloveniji, koji apsolutno ne govore isti jezik, ovo su isti jezici. Budući da sam ja dijete socijalizma. Dobro, to su već ukuse, ali govorim generalno. Ja sam odrastao zapravo na srpskoj muzici. I na roku, i na srpskom popu, koji je bio jako kvalitetan. To nije problem, ovdje je sporno ta narodna muzika. Kod me nešto nije sporno, ja nisam neka osoba koja generalno sluša domaću muziku. Nešto sam u engleskom. Ja volim poslušati i domaću. Ali nije problem najveći u Hrvatskoj narodna muzika. Evo, noća sam gledao dosta Balkaniku TV i vrtili su se za redom. Hrvatski sport, srpski sport, slovenski, Makedonija, sve je zastupljeno i vidim da se to sluša. Prema tome, mislim, konačnost podsjećanost koncerata u Zagrebu to potvrđuje. Mislim, nemamo šta reći. Mislim. I naša televizija je bila juče, naš kolega je bio isto ispratio taj događaj, Aleksandar Prijević je bila lijepa Brena i tako bilo je lijepo, žao mi što nisam. A i vidim da svake godine na novogodišnji program zovete meni omiljenu Vjerenu Rozgu. Ona uvijek otpjeva neke pjesme. I ona je bila sinoć, znaš što? Čuo sam. Da, muzika je uvijek spajala ljudi, muzika je... Pa da, i onda tako to treba da se prekine. Uvijek spajala ljudi i mi ne može to niko zabraniti, to koliko god ti zakon... A zabranji u Hrvatskoj, to je čista glupost, velika greška Hrvatske. Ne može zabraniti nikad ono što čovjek, ono što on želi da sluša, on će naći način da to sluša sad. U nekom javnom prostoru ili nejavnom, ali svakako greška je velika da se zabrani u javnom prostoru tako nešto. Ali mislim da s nacionalnom frekvencijom gube značaj. Mislim, oni ne razumiju da oni tako mali više, to je samo se zovu da su veliki, mislim, jer pošto im ih ja, ali to što se sad ne sluša kod njih, pa to je 10%. A dobro, ja moram priznati da ipak zadnjih godina i bilo srpskih koncerata u Hrvatskoj bez problema. Pa koncerta ima, ja govorim medijski taj prostor, zašto mi želimo da bude... Zato i treba nova televizija. Mi ćemo biti, izrašćemo, teške imamo okolnostima bolesnih ljudi koji misle da mogu nešto sprečiti. Ovo snimaju ljudi koji su rođeni, nikako ne znači ni srpski agenti, ni nikakvi, nego ljudi koji su rođeni u Hrvatskoj, naši Zagrebčani bilo koje nacionalnosti, tako da naš koncept i zašto taj nosimo prefiks ime srpski, želimo da iskreno kao Srbi iz Hrvatske, evo ja polazim od sebe, da skinemo tu ljagu. Nismo mi krivi, ja sa 5 godina kriv za sve što su radili neki odvratni ljudi koji su paravojne formacije dolazile iz Srbije, pa moj otac je ispaštao zbog tih formacija, a ne neki Hrvatski. Ja moram u cijelom ovom pričati da su moji djed i baka živjeli prije Jugoslavije 15 godina u Beogradu. Prema tome, moj ujak je rođen u Beogradu. I to je bila Kraljevna, Kraljevna, naravno, ali kažem, i kasnije su ostali divni kontakti koji su se nastavili u toku Jugoslavije. Moj tata je radio za firmu koja je imala predstavništvo u Beogradu. Ti ljudi su, kad se desio taj nesretni rat, nas zvali da dođemo tamo, da ako se osjećamo nesigurno, to su bili prekrasni pozivi i nezaboravni ljudi. To su znači, kad se je desio taj rat, ti ljudi su se ponašali kako se to ne dešava, što je bilo prekrasno.
Ja moram stalno reći, moglo se desiti da se moj tata odluči i ode u Beograd i mogu sam ja sad možda sad se javiti iz Beograda ili iz Zagreba. Evo ga, to je bilo. Ali smo mi nekako procijenili da ipak neće možda biti rat u Zagrebu, pa onda smo nekako to preživjeli u Zagrebu. Nije bilo ugodno, ali preživjeli. Te male ljudske priče, evo ja govorim isto otvoreno sebi, ja se isto imam predrasude. Uvijek sam razmišljao, godinu kad me pitaju odakle si, ono, zavisno od raspoloženja, kažem, iz Srbije, iz Hrvatske, ne, ja sam iz Hrvatske, znači, sam sam se pomirio s nečim pre dolaska da živim u Hrvatsku, još uvijek živim na relaciji, ali tu sam najviše, gdje sam rekao, ja nisam kriv za ništa. Ja se ne stidim ko sam, šta sam, ni pravoslavne vere, ni što sam Srbin i baš to naše ime, prefiks, zašto smo dali, neki žele čak i financijski da pomognu, samo da ne bude taj prefiks. A mi baš dobijemo na težinu s tim imenom, jer vidjet ćemo u sljedeće godine, ako Bog da, 2000, koja godina, 24. 24. Još malo, ćemo izgraditi jedan dobar televizijski kanal gdje će biti prostora malim ljudima, gdje će biti prostora dobroj muzici, gdje će biti prostora dobrom informativnom kanalu, da budemo objektivni. Pa evo, radimo na tome već danas, evo ga, nadam se. Svakako manjka prostora za ljudske priče, to je za prostora za priče malih ljudi u medijskom prostoru, kada su u pitanju i novi mediji i tradicionalni. Fali toga, treba više tome dati značaja nego nekim glupostima koje se emituju na pojedinim televizijama i medijima. Kod nas su mediji takvi da kada ja gledam Dnevnik, ja gledam uglavnom samo su loše vijesti i dobre vijesti. I to jedino privlači ljude. Svaki dan neka prometna nesreća i takvim stvarima, a ne govori se o realnim problemima. Znaš zašto ih privlači? Privlači zbog toga što nemaju izbora drugog. Oni nemaju izbora, jer to im se filuje svaki dan. Imaju oni izbor. Ali mislim da je to malo... Ljudi vole horor, do ljudi imaš... Ne, mislim da je to malo isto i medijski. Pa ja mislim da imaju oni izbor, mi možemo sve da biramo, ali to je u stvari, ja bih to nazvao to bombardovanje, to je filovanje. To je jednostavno, mi ne možemo nekako da izbjegnemo te loše vijesti, jer što god da otvoriš, loša vijest. I ako ne otvoriš, recimo neki članak, ti ćeš počitati ovaj glas. Ali ja o tome imam jedno svoje mišljenje. Pa mi smo poremećeno društvo, mislim, ne mi, generalno te balkanske, cijel svijet je poremećen. Mogu ja malo nešto. Možeš, moje mišljenje je da je to jedan onako lagani uvijek medijski spin, to je veliki medijski spin, jer ljudi kad slušaju o lošim vijestima, onda ne razmišljaju o svojim problemima. I to je to. Kod nas slušamo o prometnim nesrećama, a ne o tome koliko su mirovine. Recimo, i da recimo jedan prosječni umirovljenik ne može živjeti od svoje mirovine. I onda kad čovjek sluša te vijesti, loše, prometna nesreća, onda jednostavno zaboravi onda nekako cijeni čak i ovo malo što ima. I to je ta čisto skretanje u biti sa bitnih problema na nebitne stvari koje ljudi vole slušati, jer se onda osjećaju, preživio sam, dobro je. Ugodio suštinu, to je odlično, baš dobro rekao. Zaboravili smo ključne stvari, neke generalno svoje. Šta su za tebe ključne stvari? Šta su za mene ključne stvari? Pa nešto što nije crna hronika. Ima mnogo ovo upravo što je rekao, kolika je mirovina, to jest kolika je penzija, neke socijalne stvari, školstvo, visoko školstvo. Za napredak, pa o tom i govorim, za napredak društva generalno, cjelokupno. Često se kod nas zaobilaze ekonomske teme. Tako je. Samo zato, sa jednom lošom, sa jednom prometnom nesrećom se skrene pažnja sa loše ekonomske situacije, sa poskupljenjima, sa svim... A to svi rade, pa svijet, pa evo što se sad dešava u Izrael, Palestina. Mediji skreću pažnju, zlo se dešava veliko, kao što je ono što se predešavalo.
skreće se samo, to rade svi, to ne rade samo naši, znači to je generalno. Ne, ali kažem, mislim da je cijela koncepcija televizije naše u tako da se ipak skrene pažnja i na ove realne probleme koji se zapravo tiču i mladih i umirovljenika i zaposlenih ljudi. Ali nije loša vijest od prometna nesreća udarna stvar o kojoj se treba svaki dan govoriti. Pa naš je logo emisije, znači naša je ova panel diskusija pod tim imenom, ali generalno naš moto je promijenimo priču zajedno i to ćemo se strogo držati toga, znači promocije. Ja se nadam da već ovom emisijom smo na dobrom putu. Mi smo ekipa, tu još ima neko ko se skriva iza, ali ima polako, slobodno. Gospodin, još nekoliko minuta što se tiče ove teme, tako da polako ćemo zaključiti ovu temu i eto imamo poslednje pitanje koje je spremno za vas, a to je koje konkretne korake ove dve zajednice mogu preduzeti kako bi doprinele pozitivnim promenama. Možete navesti po 3 koraka, dakle ima svako od vas po 30 sekundi, izvolite. Ko će da krene? Ajde, jelite prvi. Ajde. Ko će da krene? Idemo najudaljenija, Moskva. Vidiš kako je teško se dogovoriti, da kada dođe, to je taj problem koji mi imamo generalno svi kao društvo, da kada dođete se do dogovora kako se teško dogovoriti, da, i u ovom slučaju vidite kako se teško dogovoriti, ko će prvi, jel? A koji su koraci? Koraci su sljedeći, što se tiče da se promijene ti naši dobrosusjedski odnosi, prije svega promocija pravih vrijednosti, dakle ne ono što nam se promoviše na medijima i servira u medijima, kad je u pitanju i politička struktura i vlast i sve ono što gledamo svaki dan. Dakle, promocija pravih tih vrijednosti, to je ono nešto što je ključno i najbitnije. Onda koji drugi korak mogu da navedem, to je neka, ja bih to nazvao, uzajamna možda diskusija, ne na svakodnevnoj osnovi, recimo mladih, kada su pogotovo u pitanju mladi, jer i mladi su dosta, da kažem, zatrovani što se tiče Ja recimo, evo da se samo ubacim, to znam da je nepristojno, ali ja mislim da recimo postoji problem što recimo mladi iz Srbije i mladi iz Hrvatske nisu, osim oni koji su privatno povezani, ne postoji zapravo dovoljno nekakvih, ajmo reći, organizacija i nekakvih načina da se ti mladi ljudi povežu. Recimo, ja sam povezan sa svojim privatnim poznanstvima, ali nekakvog sad formalno... Pa evo, mi smo povezali, mi smo sa našim udrugom i udruženjem iz Srbije. Ali ja mislim da je to na pravom putu. Povezali preko 140 ljudi u protekle 2 godine našim projektima digitalnog... Mislim da je to veliki uspjeh. Tako je, povezivanje, da, to je konekcija. I borba protiv bilo kakve vrste diskriminacije. Jako volim Britaniju, kritikuju stalno loša politika. Ljudi misle o svojim interesima, kao što bi mi trebali da radimo, da mislimo o svojim interesima. A borba protiv bilo kakve diskriminacije. Ja bih volio da naše te državice dođu na nivo jedne Velike Britanije, znači da ne postoji diskriminacija u sistemu. Što ti to misliš, to je tvoje privatno mišljenje, ali to je glavna stvar. To je glavna stvar da školstvo ne može ti reći nekom da je debo, neko da je znači invalid, ne može se ti njemu obraćati. Šta ti to misliš o tome, to je tvoja osobna stvar, ali jedino ćemo pobediti ako se izborimo s tim. Ja mislim da bi trebalo ići na tragu onoga što je rekao Rambo Amadeus, da ljudi kada imaju stabilno riješeno financijsko stanje, onda ko Englezi pričaju o vremenu. Niko ne razgovara o novcu, o bolestima i takvim stvarima, nego da dođemo do toga da je najveći problem kako će biti vrijeme. Evo, to je to je istina, 200 evra ima ona priča, 200 evra... Pa to na to sam alutirao. Različito misliš, to je isto. Znači, nacionalizam se rađa kad nema šta drugo. Kad nema novaca, da.
Ali opet imaš nacionalizam u nekim zemljama, na primjer u Danskoj, jedno je veliki nacionalizam, opet imaju veliku platu. Tako da to... Dobro, to su ekstremi, ali opet često naši mediji plasiraju te neke ekstreme da bi se na neki način, recimo u Hrvatskoj, zapravo pokrili neki hrvatski ekstremi koji postoje. I onda kad kažu pojavio se nacizam po Evropi, onda se na taj način nekako opravdavaju ovi naši neugodni političari i neugodni podržavatelji nekakvih totalno desničarskih ideja koje, mislim, u današnje vrijeme 2023. na pragu 24. su totalno, on bi trebali biti zanemareni. Ja mislim da je to... Ali Evropska unija ipak ima sustav i stvarno, znači Hrvatska... Mogu pričati što god hoće, meni često, ja volim biti jako iskren. Često mi govore, haos Hrvatska, šta nam je sve uradila Srbima u Hrvatskoj, iz Hrvatske, ali ko je iskren? Znači, ta ista država je zaštitila mnoga prava nacionalnih manjina. Još jedino treba medijsko, bolje će nam pomoći. Mi ćemo da budemo privatan medija da nam pomognu. Tako da su zaštićena prava. Evropska unija ima dobre zakone, zaštićena su manjinska prava, zaštićena su seksualna prava. Nažalost, jedna Srbija koja, Beograd, koji je bio, znači, 70-ih modern, zbog nekih pojedinaca ne donose se neki zakoni. Dobro, u Hrvatskoj je donešeno dosta tih, ja mislim... Kako ne? Zato što je Evropska unija. To je ono, kad čovjek uđe, to je ono pravilo, ko u Engleskoj. Kad uđeš u neki klub, onda moraš poštovati pravila tog kluba. I mi često ne želimo prihvatiti neke stvari... Ali ste prihvatili 20 milijardi tokom COVID-a, to je bilo zanimljivo. U tom se radi. I jednostavno onda zbog takvih stvari Evropska unija te natjera da prihvatiš to i da kreneš u neko. Pa ja bih volio da Evropska unija bude kao država, ne da tu bude milijardi, se ljudi pita, jer to je problem. Evropska unija je... Nije Evropska unija nešto idealno, ali to je ono isto kako sve... Ali to je zajednica koja je donela mir, zajednica gdje ljudi putuju gdje se ljudi kreću, nemaju granice, gdje imaju sad zajedničku valutu. Meni je baš lijepo sad u Hrvatskoj kad dođem, nema što protiv kune, ali tim turistima, 12 miliona turista ima... Puno je lakše. Tako da naša televizija apsolutno podržava ulazak svog regiona i sve će biti skoncentrisano svih tih državica. Kogod ne bude bio za Europsku uniju od političara, bit će na našoj tapeti, to je to. Sljedeća tema koju ćemo zajedno istražiti izaziva posebno interesovanje. Kako ruska kultura odoleva pritiscima i uspeva da se probije u svetu unatoč sankcijama i drugim izazovima. Ruska kultura ima bogatu istoriju i doprinosila je svetskoj umetnosti, književnosti, muzici i kinematografiji. Unatoč različitim izazovima, uključujući ekonomske sankcije i druge pritiske, ruska kultura uspeva da zadrži svoju autentičnost i privlačnost. Tokom ovog dela diskusije razmotrit ćemo nekoliko ključnih pitanja. Bogatstvo kulturne baštine, savremena umetnička scena, globalni uticaj i izazovi otpornosti. Kako bogata istorija i kulturna baština Rusije doprinose njenom globalnom identitetu? Koje su ključne karakteristike ruske kulture koje je čine prepoznatljivom širom sveta? Gospodine Kunić, mislim da je najbolje da počnemo od vas. Direktno na licu mjesta, on the face of the place. Tako je, meni je izuzetno drago prije svega što smo izabrali ovu temu, jel tako, zato što se malo priča o toj temi, pogotovo o izolaciji, odnosno ukidanju pod navodnim znacima ruske kulture, tako da mi je izuzetno drago jer u medijima se malo priča o tome. Znači, jedna tako bogata kultura kao što je ruska, pogotovo sva kultura i književna dela koja su na ruskom jeziku, prije svega ja moram reći nikada nisu ni postojala ni ranije, to jest nisu bila odvojena od drugih svjetskih književnosti. To jest u svim vjekovima, znači ona je inspirisana bila i zapadnim kolegama, a također također su i zapadne kolege inspirisale velike ruske velikane.
kad je u pitanju kultura i književnost. Stoga se negdje ovdje može pretpostaviti da koliko god ta izolacija, kulturna izolacija, odnosno često se sreće i taj engleski termin cancel culture, to jest koliko god izolacija da traje, njene posljedice će trajati će još duže. Nekako sada vredi pokušati razumjeti kako se to odražava i kao što ste spomenuli u književnosti, u muzici, kinematografiji, umjetnosti, pozorištu. Dakle, ako se na neki način razume, može se uočiti način na koji će kultura u stvari na kraju negdje izaći iz te situacije. Znači, izolacija ruske kulture, ja bih to rekao, je ukinuta, to je sama izolacija ruske kulture. Ono čega su se svakako mnogi plašili, naravno strah je bio prisutan prošle godine, to jest u proleće kada su ovi nemili svi događaji krenuli i počeli. Dakle, nije se dogodilo stvari. Ruska umjetnost i kultura se na zapadu još uvijek i proučava i čita i kupuje. Znači, Rusija je u svijetu ipak dala fantastična, počevši, ne znam, od davnih nekih prošlih vremena, fantastična i umjetnička dela, i beletristiku, i poeziju. Dakle, istovremeno većina... Ne zaboraviti ruski balet koji je... Tako je, naravno, neizostavni dio ruske kulture. Opće kulture. Ja mislim da u principu u Hrvatskoj se desio samo jedno otkazivanje jednog, to je promjena repertoara filharmonije, kad su u situacije maknuli ruske kompozitore. Ali mislim da koliko vidim danas izvode se ruski. Ma da, u Engleskoj je bilo... Ruski klasici se izvode. Opšta histerija. Ali sve se to dolazi na svoje. Baleti se izvode i dalje, ruska književnost je prisutna u lektiri ili ne zaobilazan dio lektire svake osnovne škole i gimnazije. I ne samo osnovne škole, nego i visokih školskih ustanova. Pa i mi ćemo emisiju, jako si lijepo krenuo. Mislim da se to ne može izbjeći. Jednostavno, ruska kultura je ostavila takav utjecaj na zapad, a i zapad opet na rusku kulturu, prema tome jednostavno oni su jedan dio jedne povijesti koji se ne može izbrisati. Ne može se tek tako naravno izbrisati, naravno i nestati sa lice zemlje. Kultura je ipak jedna onako univerzalna vrijednost koja može da probije, ja mislim, sve moguće zidove koji postoje. Ja bih rekao da recimo, upotrebit ću srpski izraz, mi nemamo u Hrvatskoj bolji, mislim da kultura i umjetnost i književnost u svakom slučaju prevazilazi sve granice i da jednostavno je nemoguće ju izdvojiti i zanemariti. Ruske slikare, ruske pisce, to je jednostavno dio jedne opće kulture. Pa sve se to vraća, ova godina sljedeća koja dolazi, ja gledam sad engleska koja je znači totalno bilo histerija, rusofobija, sa elementima fašizma, znači sve se to vraća, tako da sve to dolazi na svoje, niko nije ubio pesnike, ni muziku, ni one koji su ostali traga za svetsku kulturu i drago mi je što je jako lijepo si ime zamislio naše emisije i naši reelsa, znači čista ruska kultura, prelijepo. Čista ruska kultura, tako je. I što sam još htio dodati ovdje vezano za, dakle, znači, to sve pokušaj da se na neki način poništi ta ruska ili istorija, neki način, odnosno muzika, balet, u kojem smo upravo rekli teatar, pozorište, književnost, slikarstvo, sva ta dostignuća u toj oblasti. Tako da evo nedavno je baš sam našao onako zanimljiv članak, ne tako davno njemački kancelar Olaf Scholz je tokom posjete Minhenu se jasno izjasnio protiv ukidanja ruske kulture, konkretno u Njemačkoj, to je na taj način on je prokomentarisao, to je mogućnost da se tu neku eventualnu mogućnost se ruskim umetnicima u stvari zabrani nastup u zemlji, tako da se on na neki način tome također protivi, to jest on je negdje isto rekao i spomenuo da je ruska kultura u stvari znači dio zajedničke evropske istorije, ne može se jednostavno zabraniti, tek tako. Pa ne može, to bi značio fašizam, mislim. Mislim da se ništa rusko ne može zabraniti. Tako da mislim da sljedeća godina da to apsolutno otvaranje kreće, kao da ništa nije bilo, što najgore.
Da. I ako dozvolite, ja bih ovdje još kratko samo rekao, onako Ja bih samo prekinuo, pa iskreno u kulturi i umjetnosti se nije ništa zapravo ni dogodilo. Politika je opet problem, ne književnost, ne kazalište, teatar, balet, slikarstvo, to nisu problemi, problem je politika. Opet se politika miješa. Ajmo da pustimo Zvezdana direktno. Da, ja bih kratko još nešto dodao i na tome bih završio. Mi svi znamo, ja mislim svi ljudi su upoznati sa ruskom književnošću i kulturom, tako da možemo mi ovdje izdvajati neka djela i ne znam i pisce, mislim da to nema, da ni to nije toliko važno, jer svi znaju uglavnom one velike ruske i pisce i sve, tako da bih ja ovdje dodao onako istorijski gledano od sredine negdje 20. vijeka, jel tako, vijeka, dakle, proučavanje ruske književnosti i jezika. Znači oni zauzimaju jedan ogroman dio u svjetskom filološkom, ja bih tako rekao, diskursu, jer ja kao filolog bih to ipak dodao, i veliki odsjeci slavistike znamo u Zagrebu, nalaze se u mnogim visokoškolskim ustanovama, i ne samo u Zagrebu i na Balkanu, nego i na zapadu, to jest kursevi posvećeni ruskoj kulturi su veoma traženi i među studentima iz svih drugih zemalja. Ali eto, posljednjih mjeseci je naravno primetna, otežana ta komunikacija, evo ja ju ovdje i boravim i živim i upoznat sam s tim, između naučnika. Zvezdana, htio bi te pitati ono što baš zanima, žao mi je što nisam posjetio Moskvu pre ovih događaja, sad je malo teže. Kako se osjeća sankcije, kako su se odrazile na kulturni život u Moskvi? Sad nema nekih bendova, Rusi su jako volili zapadnu muziku, pogotovo što dolazi sve iz Engleske, Amerike. Kako se to odrazilo? Da li imam više sad nekih kulturnih događaja, novih nekih grupa, bendova? Evo sad baš govorimo o muzici. Pa tako je, što se tiče konkretno muzike, koncerti naravno su uveliko prisutni, to jest svako malo imate neki koncert, naravno pojavljuju se i neka nova imena na muzičkoj ruskoj sceni, mladi bendovi, čak bendovi alternativne muzike, to jest, mislim da ne manjka. Jedino naravno nema tih gostovanja nekih poznatih svjetskih zvijezda kao što su ranije dolazili, recimo i Madonna i različiti bendovi, recimo neka imena samo da... Fali vam Elton John. Elton John i tako dalje, da, ali opet s njima niko nije... Sjećam se njegove turneje nakon što je izdao pjesmu Nikita, onda je bila cijela velika ruska turneja i cijeli spotovi su bili inspirirani. Oni su generalno imali najjače koncerte, te svetske zvijezde, znam i Madonna, su imali najjače koncerte u Rusiji. A sve će se to vratiti. Pitanje je samo vremena, gledajte, ja sam htio reći samo, niko njima nije zabranio da dođu, ovdje su oni uvijek dobrodošli, problem je u tome sa druge strane. Njihov menadžment je vjerojatno odlučio da momentalno nije vrijeme, ali moje pitanje, kakva je situacija, apsolutno normalno se sluša muzika, novi hitovi, sve to dolazi do vas, budući da je internet nemoguće spriječiti, pretpostavljam da ste i te... Jel ima MTV na ruskom? To me baš zanima. Postoji MTV naša? MTV ruski je bio, a sad ne mogu, trenutno ne znam da li još uvijek... A da li ima, znači, engleske muzike? TV kanal, naravno da ima. Na radio stanicama su, znate koliko ima ruskih radio stanica i muzičkih televizijskih programa koji emituju inostranu, to jest inozemnu muziku. Znači sve je normalno? Sve je normalno, evo baš sam neko večer gledao i Dua Lipa je bila na jednom televizijskom TV kanalu, to jest sve se normalno odvija što se tiče toga. Što se tiče filmova, i tu je jedan problem što se tiče kinematografije, ali evo sada, baš sam nedavno bio prisutan, prije nekoliko dana, jedan sam film pogledao, bio je organizovan, to jest Dani srpskog filma, je bio organizovan takav jedan događaj gdje je bio besplatan ulaz u bioskope i veliki je odziv bio, barem na tom jednom filmu na kojem sam ja bio, to jest gost. A kako je sa američkim filmovima i tako to? To se ne... Gledaj, sada u bioskopima nema.
tržišta, Ne. ali To je generalno... stvar distributera opet, to nije stvar ne zabrane, nego je stvar distributera koji ne žele. Dobro, to sada govorimo o ovim platformama, ja sad govorim konkretno o bioskopu, da, i u bioskopima već nema tih novih američkih, recimo, filmova, tako da ovo je u stvari pokazatelj da se... televiziji? Ali to nije na televiziji da, to što je staro, ne. To su te produkcije zabranile, nema veze na televiziji sve funkcionira normalno, filmovi stariji, novih datuma, sve se tu pokazuje. Znači, američka, engleska... Tako je, ništa nikoga nije zabranjivao. To je bukvalno obrnuto, znači te strane produkcije su primorane, nisu ni one htjele da prekinu distribuciju u Rusiji, ali tako je, ta priča. Da, znači filmovi se naravno prikazuju na televizijskim kanalima bez problema. To što je sad Netflix i te platforme koje su otišle iz Rusije, to je već neka druga priča, naravno. Ali ja govorim, hoću da kažem... Jel ima zamjena za Netflix, nešto rusko? Kako se zove? Ne znam. Megogo, Ivi. Kako? Megogo, Ivi. A znači postoji zamjena, I sad čekaj, jel daje slično isto zapadne evropske filmove i sve kako... Da, za evropske filmove, da, mogu se naći evropski filmovi novijeg datuma također, da. To isto pričala ako za McDonald's, pa nešto slično. Pa naravno, sve se uvijek se neka nađe alternativa. Jedno što sam ja htio, evo kratko samo da oni su na neki način se Rusija negdje malo primorana da se preorijentiše na druga tržišta. Kad govorim na druga tržišta, onako više gledano na istok. Pa i za Afriku, ja sam iznenađen, stipendije, ruski univerziteti daju ogromne stipendije svim zemljama u Africi, pa čak i našim zemljama. Ja sam jako iznenađen. Nisam znao da postoji čak studiranje na engleskom, pravoslavne studije, na primjer. Jako puno Engleza ide na pravoslavne studije od skoro. Zanimljivo. No, na engleskom. Zanimljivo. Nikad neće naučiti strani jezik, na engleskom je. Da, na engleskom postoje programi, na engleskom i na ruskom. Ja sam to iznenađen. Zavisi za koji se student koji upisuje odluči. Neko se odluči da ide na recimo pravo upiše, evo recimo primjer, može da upiše pravo da sluša program na engleskom ili na ruskom. To je stvar odabira. Ti si bio pod stipendijom, ali tako? Ti si završio novinarstvo pred stipendijom, ako te smijemo pitati? Pa ja sam mnogo što završio ovdje, znaš i sam magistrirao sam i doktorirao na kraju, da, sve to stipendije, to je besplatno. Čestitke. Besplatno, hvala, besplatno sve, to je cijelo studiranje je bilo besplatno, to je stipendiju sam... Svaka čast. A kako sada funkcionira to isto tako? Isto tako, ništa se nije promijenilo za naše zemlje, da, to je za Srbiju, za Bosnu i Hercegovinu, da, i možda malo manje, uvijek je bilo i za Hrvatsku malo manje mjesta, ali vratit će se ambasada, mi smo pisali, Hrvatska bi sigurno nema problema što se tiče s tim, Evropska unija koči, ali ja mislim da će oni na proleći svi se vratiti. Ambasada je protirana iz Zagreba. Obično. Mislim da će se da srediti, a mi ćemo raditi sve na tom putu da i taj problem riješimo. Mi ćemo biti jedini mediji koji daje nešto iz Rusije, tako da i baš se radujem tome i pozivam sve ljude koji da nam pomognu, znači mi se bavimo nikakvom politikom, bavimo se pravim evropskim vrednostima, a u te vrednosti su sigurno spadaju i ruske i ne može nikakvi ludaci da unište. Ja bih čak rekao da su to vrijednosti koje zapravo počinju još od stare Grčke i starog Rima. Jednostavno demokracija, to je izmišljena u Grčkoj i jednostavno su to stvari koje su se nametnule cijeloj Europi, a u principu i Rusiji. Cijeli svijet, pa konačno kad počnemo studirati pravo, bez rimskog prava ne možemo studirati dalje. Mislim, u Engleskoj eventualno se to može izbjeći, jer vi imate drugačiji pravni sistem, to sam učio, da nemate ustav, nego Magnu kartu i nemate zakone, nego precedentno pravo, znači mora se desiti slučaj da bi se stvorio zakon, ali to je samo stvar pravosuđa, ali u principu opet je sve bazirano na rimskom pravu. Pričali smo o poznatim
o poznatim predstavnicima ruske kulture, ali sad bih se jednom dovezao na savremene predstavnike ruske kulture i kako oni pronalaze put do međunarodne publike i generalno koje strategije i inicijative podržavaju širenje ruske kulture van granica zemlje i prosto kako sama ruska kultura, dakle, odoleva tim izazovima, uključujući sankcije i druge spoljne pritiske. Pa evo, ja bih još dodao, dakle, na to pitanje da što se tiče savremene kulture i umjetnosti, sve funkcioniše onako kako je funkcionisalo manje više, jel tako? I dalje su i predstave, i baleti aktuelni, aktivni u Rusiji. I što se tiče Rusija je ipak jedna ogromna zemlja, moramo biti iz toga svjesni, tako da te turneje oni mogu organizovati bilo koje tački u Rusiji koja je nepregledna. Evo jedno pitanje iz Zagreba. Mene zanima kako funkcionira internet, normalno funkcionira i sve, znači u principu svi umjetnici, znači od glazbe do književnosti do nekakvih pisaca zapravo mogu putem interneta svoje nove djela zapravo distribuirati nama u Europi. Mislim da, jel to funkcionira normalno? Pa koliko ja znam, sve opozadno funkcionira, sve ok, znači djela se dalje prevode i na druge jezike, mislim da s tim uopšte nema problema kad je u pitanju književnost i savremena književnost i savremeni pisci. Da. Znači sve funkcionira normalno. Sve funkcionira normalno i ne mogu reći ništa. Vidjeli smo kako je Moskva Naravno, ona moraju se nekako na neki način i prilagođavati, ali sve funkcionira kako treba. Bajkovito je okićena, znači London je lijepa, ali Moskva je čudna. Da. Dobro, ja mislim da nema do ruske zime. To je pravo. Zime, ali su ukrasi prelijepi. Da. Tako da bih ja to samo rekao da je teško ipak izbrisati tu kulturu, nešto što je ukorijenjeno i to će uvijek ostati. Hoćeš samo obećati nešto da ćeš raditi na tome, na promociji u emisiji koju bi želili da aktivno vodiš i uređuješ i to je to. Obećati šta? Pa da ćeš prezentovati rusku kulturu i sve. Svakako, uvijek sam spreman da prezentujem neke prave, lijepe vrijednosti. Ja mislim da je kultura nešto što treba da se promoviše i bez kulture se ne može živjeti. Ipak kultura je sastavni dio i konkretna opet kultura i svaka kultura konkretnog svog naroda i mentaliteta. Promijenimo priču zajedno. Promijenimo priču zajedno. Promijenimo priču zajedno. Nadam se da smo ju već počeli mijenjati. Hvala našim sudionicima na učešću u prvoj panel diskusiji Promijenimo priču zajedno. Hvala vam što ste danas ovdje da zajedno razmišljamo o tome kako možemo zajedno promijeniti priču. Pozivam vas da se subscribe-ujete na naš YouTube kanal i pratite sadržaj koji pripremamo za vas. Doviđenja.